iskrene čestitke Darku za osvojeno pokalno lovoriko. Za nami je čudovita tekma, v kateri je bilo vsega veliko, veliko dobre igre, veliko zadetkov. Nažalost nam ni uspelo in kljub temu, da sem kot trener ponosen na to, kako so fantje odigrali, bi si želel jasno danes več, bi si želel jaz biti zmagovalec, vendar je bilo veliko dobrega in ta tekma nam sigurno daje veliko za novo sezono. Mislim, da se napovedala naša i moja i Daretova napoved pred finalom pokala da se obreta praznik nogometa, da smo jedni i drugi pokazali da smo zasluženo prvi i da je dejansko cijela Slovenija mogla uživati u takvom finalu. Apsolutno, mislim da smo zasluženo zmagali, ampak moram reći, tu će bi Maribor zmago, ne bi bilo nezasluženo. Dve najboljše, ponovio se bom od pred par dni, dve najboljše ekipe u tej sezoni su dejansko prišli u finale, odigrali zelo kvalitetnu tekmu, ki, kako je rekao kolega, nič ni mankalo i normalno da sam veseo sam zaradi tih fanti ki su garali celu tekmu, celu sezonu. Na koncu moram iskreno biti veseo sam i zaradi sebe, zaradi tega, jer mi je to prva Evo, jaz bi se še enkrat ponovio to, kar je Dare rekao Lanslet. Jaz bi še enkrat ponovio to, kar je rekao Dare Lanslet. Vidite koliko je pomenilo tim fantima ta lovorika i po taki izljevi veselja, potem vidite koliko smo želeli taj pokal manjka državami. I evo, ja sam veseo i še enkrat mislim da je danas zmagao nogomet, kar je napovedao en vaš kolega tukaj, pa dobro vemo kateri.